Wezi wanama watukufu mjiunda au haruma zinsanansa za ulimwengu na mjumbushirani khairi na amano wanumlio tukojani nifanye mnaku drapel mtiti haruma zinongozi jiri yo haruma iti hatu ukayango jokambi mwanamkomora wange lazima nsange beshemba mitinti no ili wakimbama badili ho beshentiti ebonga abo Sukwa leo ntuko janji ya roma ze voti joka huja roma oma hoja o. Hauhambo wa komori mbano konzima ukaya. Ze voti joka huja kazino badili mbano kontiti haruma imesha hao toka uyonti. Na bongo wajujuha wa manena wandu, washindane, wajujuha, waangane, waremane zononde, wala watinzane, imala hoya mane. Na boka watatambano kontiti ya hemesha hao jubadiliha toka uyonti. Voti bokonga jokute milioni na milioni zinji za huwa komorno watsona mbama johana watsona watso msomo watso nono watso nzia watso maji watso shilio yabonge yabo yo yini wajibu mwanamkomori wokomi henda mwendo tijatitsanga beshemba vitinti reka fikra reka harumo ya kiba peu importe shami wanatitsanga bavi yabonge yabo yini wajibu bangu ni dobe hawana piqûre ani wana machanjo wahoshele zizo wa komori ukaya ani kabatsi mbandongo iti ijubadili hata tsoka yonse arma meshahanyo haroma zevoti joka huja tsotsi utsovu na shongana mdo abanguzi wala ani mbandongo titi jubadili mwe meshahanyo ani keno badili ngejo henjeza utsovu shongana mdo abanguzi wandu wala wao ontipia wajodi warejei wajua mfanyisene sinema hao ontipia wamrende ni zekaseti wamnikane majuna nsohole wala wani kwa zedimili wamenenoa na nyao shaka batata mbarongo jube dilamwe meshanyo totsundo kayo wananyo rola hitswa nusuwa violewa ubure tabwa maji tabwa mwenje kabati mbarongo jube dili harmwe meshanyo toka uyonzi Ebo ngabo ni wajibu ni mweshelizize ni mweshia Hasani gamjeso saini. Shama udu misibuti tambo kayana mratin laumu. Lata lumuni lumu anufusakum. Haukati mweshelizizani. Ubtajiri ujotsongeze meshanu ya badili nika wanduwa juhawa subuhi wanduwa mobilize. Wanduwa mobilize. Wana. Wanduwa juso wa jomba. Wanduwa juso wa baba. Wanduwa juso wa zaze. Wanduwa juso heni mndu. Wandu wende wa maheni bahandu wajukashi unga, wajukakura wende walilimi, wandu wafanya utajiri, woko, garjuhuna bendurile. Rovi, mhogo, tama, nibabwai, mhogo, heni mbarongo ijoja na utajiri na ubasa ufu wa maisha. Iyo ngilazimu wa komori wajuhe, watsanganyihe, waremane matsa, warendazi, harmwe miji, sha mimea ihe yao, Andwa walao de mimea ya he ze bureau neze societe za Veste Union na Monigramu ze he mahala pia. Izo ndezi wakomori wazitahao ni ushongano mdwa banguzi. Hauke mwana mkomor hasa pulwe mindwa pulwe mihono zote ngo hapunaneze wapulwa nezitwa zono komiti la oza magasina wakati mwingi ondo kwanza wanishilie ndaba we vantara comme d'habitude ndabo karajali bahuri lemeza Shayo kenu tino parole me wala tino paro dekuraje ukanti jina mweshelizizani ukayenye Yensinge njao ngeranga usura ya peu mafitina wenji wanjabo tiju maadui wenji wanjabo tiju waja ngwafanyo hazi hambabi ngwa harumamu wansi ngwatsimbao no wamaniso wa komor no wa komori wa dolana wa komori wa dono na ejamu wa komori wa kujuma tujisijini tujirada marensi no ulana ili rike marensi harmensi hatu rike amade wanu wa Palestine rike wajeni harmazi ntiza hatu shaka mtuzi jua mda za mkansi ngamrumbawe matso na ujirada konga nyima innocent na bonga mtsangao heni mru habale biriti nuswabale mabido essence ngamtawo nti mru shaka mtuzi jua ebo ngabo votijo kahuja votizandrabo za msolata demokrasia gejaha komori gejaha mwale bara la Afrika yo demokrasia uvundo demokrasia ndrabo demokrasia uchololo demokrasia uchoi
vokosi ujari hansi ziwayo harmaze ntizahatu nori dorendwa malaba nori dorendwa machololo nori do halalisha omralo hitwa wa hatu demokrasia kola zimike Komori yo demokrasia okaheni mkomori ya bendu yale ya ba majiani ya ba maji ya manende likoli wakela pitali wakemsomo wakeheni mbarogo nyitukufu ya ubesa ufu ya maisha sati demokrasia hunjiliwa bwa Komori hamama gonzi hamambe harmamba mbuzi za paya mdonjar mavoti mdonjar mabiro mwevotisi ani mfanywa ani mwerendo machololo kamdo mavoti na valejo kauvuthiwa wasavo tohale shaba sanga mtsingo hanza ngabatsingo tsaha picha la uhalalisha jo kahumrala ni hitswa harumainu yambao ndo ani dawanu mafujari wa community international ya kaya bajudwa hezwale jimbo kaya shawu havutiwa uo havutiwa no wakomora 90%. Iyo namna ya uhalalisha wanwajudu humrolani hitswa na humredani machololo na humredani nai na humnyaliani na humfanyiani heni madhambi tsoka yonsi no violo wana na humredani maransi wakomor hususu wanyidani mashababi mdaza mkansi mrumboe maatsonga mangaloe mafitsi yayo nzima hamzima ngamyangali yao na urema kotsi na utsanga mali na hamba heni mraba labido nuswa la brike nuswa la zibiriti mtensi mno nusu waredao masoa diza intellectuel ngamono nusu waje wahalalisa ze asizi wahalalisha ndogo 25 na bora wani wari adhini ya makati menji wo nusu hao mabubai ani maavoka nusu hao mapoliticien nusu hao wakawa kama NC wakauri ambio kana mfahamu anruoi ne mruoi bawanu wezi wanuwa hibi 40 million wanuwa hibi fanja waritena wajawara ambio kaa emruoi hapa sangar jojo humni kaindi nabo wari hala ani warambio kana mtawe wanro warambio ngwa mwenzi ya mwedu na kamili ngwa singo henda mbio no mbedani machololo harma mapicha ya uchoi ya ukaringu dafize ze haki zaoi ngudamfi mkomoritso ya rengo wa Turki nuenda mbio hunu wamredani machololo nusu ya majurnalisti wanrabo kwa japaro viraliko liko atsujwe mangabinda habi waja harmensi yongo atsingo humredani kaseti na humredani wachwai na humredani malaba wala wohure vanumda za mkansi mrumbe matso ngaptsingo ishile mafitsi yayo wanaha nyungu wajo violewa wajo hangamiziwa yentsinge jo sankadiwa ngejo huziwa ngamduka bo mrumbe matso mdo angalia mke wa jeni harmensi hanyo haukamru ivurare lina maji kamtsonza muivure sha au contraire heni mrunguzi doi humisa ila ngozi ebo nge hapo kwezi watukufu yo kenauna mpeshe hauni harazize ukanti jena mweshelizizani haruma ajali jao hosoni iho kangamjuka wajeni haruma zentizanyu ngamjuka wajeni haruma zentizanyu kabati mru harume mapolitisyen waliobo kwa wacho wenji wendo watatafara ntaa watingonda we defende ze haki za ariza Sonko ariza tiji Portugal ariza tiji za dobi na dobi na abo waje watamro harume komoringe vao mro wahalalisha constitution change wahalalisha ndongozi njiti bediliwa waja leongo waje wajende kama opposition walimwamba shabala garjajo kamjajo adahu mzijuandro mtidorenga ama baadhi ya mama politician wajuaoka ari nyima dhamana ani nyinga nyazaza hanyu nyima avoka homi economist tijao kawa economist ekamru wa ankiba wamru wa soma fulusu na ankiba ganzo defende uzambe ze kweli za he franco-comorien rajara impoze wao yangamizao yamesha hatu henu siku bwa Komori kamtujoke mapesa miarumiao ya otsa hanyu shao mapesa ya imprime wao Faransa mwere wa mjamrumia wa Komori kamtujuo kaya ani ngabo wandu waje wahalalisha umbadiliho constitution no mbadiliho ndogo zinji 25 hiyo warambio watawaja wakati Faransa tembea rweze pour tour za dunia wambari wa mapoliticien wa hafilani hazi hao leo to kama hazi hao shami avoka
maudu waka mi politicien comorien ka politicien comorien waja watamro hunu pashian viore je comori uje uzimomro wautia baudu wautia warambo ka rivoti mbadili ho wahe e constitution rivoti ndo gozinji shone majina matano za badili wa inu pashian viore je uzime e kango fungwa haukawe ndo watsongeza zino gozinji pia za badiliha za haja e kango rwa mabi ngo jorwa mabi e kango biwa ngo jobiwa eba ngabo kwezu batuko wa komori mdaza mkanti nga mtingo hishila wandubo ko kwa juanza ate madzina hao nga mushileo wandubo ko kwa tsujwate mangabinda habi alafu mwenendo machololo mwehijale umwe inga mjoka ufunishe uja ankilindi inga mjoka ufunishe ufikirindi nga mjoka unjankilindi nibu wa komori wakomoro kamjimobilize wandu walime rijimobilize wane wakena msomo rimojimobilize zintiza hatu zitihemaji haukali fumbunga liheyao rijimobilize rilekeze mesha hatu henu siku rifanyize nzia za hatu henu siku rijimobilize wandu wanuwe wanza wanjarmwe miji ya hatu nga jukonu magambe waja watingori violo wana no hibema liya huwa komoro riware mabi riwahole majankuli riwaholele ritsuwabuli wanje harmwe rekama shuhuli rekama ulida rekatichiti kartuwa bula wa haja haukawa wachwai ukarjimobilize fazana kwa hizo karjodo jimobilize maudu kamjua mjimobilize arema election jokoja 2024 mbame election lazi izo election sasa decidewa e ahunda wasa hundu na mtohenda mwachezo boneso mwini mwaradwa sinema ejo kahunda wasa hundu lebilo salinjia ngarjua mabinda habi yode mama imachi ya juzi imachi ya boxi ya bira juzi ya Fury nono na ula tiji wala mananyasi africain wala au Cameroun donc yo match ça décidé à l'avance et bon ngabonga mononu wachwa waje wakansi faransa ngo mobiliser tiji fro commun tiji front commun tiji lobina lobi wao wachwa exactement monsieur Nganou Fury Nganou. Donc, ce qui fait que Miguel Janshangaza ou Kayanganu a perdu. Parce que les chaînes décident à l'avance. C'est la chose bonne, c'est bas. Ça, c'est bien. Haukaya, on doit en aider Kamil. Donc, ce qui fait que, wakomori kama nzo mabadili hoya kweli kwezi bwatukufu mabadili hoyayo yone myabadili henu siku wakaka watu jobadili kama nzo mwende bebo ni kamtwanza mfe kama nzo mwende bebo ni mashababi ngwa jowe kanza mwe amaze place publique weramra hana domino na bandrabo nusu ya hawa hafile hindu kanzo kazemu haruma ralo leheyada haukawa ratemaesha ono kahom homruka hindu amwe societe kamru ya kazemu haruma wa uvundo mharuma wa batani wako mharuma wa umenye wesheusha hao wakanu hale haukaya kaukaza mharuma yuwa hakoja komplete yani toute une vie ya saya parcours ya lola ya huwa ya lola ya zaya ya lela ya unda ya waha hata homwisizoni harma retreat ya hahe ya unesokaba nemeshangwa saya hisa haukasa tizati leleti juhu kabati na tunsonisho abasa mkazo mharuma wa utimizi mavi yani cerise sur le gâteau amtimize meshangu ngamkazo wanabasa kabati na tufanya abase sesonga chose boneso la wana zijana lona mamungo miraru na mitanu rowalo faransa rowalo komori wasawarate vyao ngwada lombi waja komori ari waje washindane namna yokaza mharuma dhahabu ya nrabo envelope za nrabo mwishiliano wa nrabo ndongo za batani za arrangement za nrabo wamenye ya dane mila ya hatu wairede marenzi malene sefaminga zimanao kotono choi wamenye siasa wamenye adane mila wamenye henish wamenye tedini wamenye yode mana kwa komori na mjimobilize mhui yensi mhuye miji miraya mhui dongo zinjiranzi sha election yamboka na mrilawe kartu tsarone kie sihunu kimji kiregion na mbele makesi yayo mwende mwanzie ukaya we asa hundu 99% mrilawe mfanyezo mwanzao dae yako hunda wasa hundu mtija mrede malada mrede machwai na mrilawe 100 mètres carrés bezo election sasa za décider à l'avance de komori kabaje ha demokrasi mtikirimu ya mbandabo demokrasi za giza na nzaya na nyora iso ndrabo kabati demokrasi na justicia ndrabo yo c'est impossible amtafadhali mrensi ngo wachaiwari majuriste
arima rio enga toka fanya eri tsende eri mbrensa na mumrensi kwa kujorenga we problem lo nyoni ni mlo Faransa na mafilene meshanyu mlo wa Komoro tijem kansi Faransa mlo dandu wachwai mkansi Faransa mlo jamu mwenshese rabo mzambao ni batani mlamba mjomda zamtatsi yo mtengo ze konzoli ngoni mjom kansi Faransa mlo dandu wachwai mlo daru malaba na mkansi Faransa mafileza hanyu mbele ze firtine sepati mlo wa Komoro wa Komori ikangwa nzo daru ma election na mwende shamjo mwambia ni bando ngonzima izo election za ndabo ikanga mwanzo na mlime haujilimia murembendo mle na mlowe haujiloya muremnafi mle na mke watungaji haujitsungia ili mbanyama mle na mlele nkuhu ili mnajua na mbanyama nkuhu mle na mbeze nzia limkina nzanda hafu na mlimezi unga ili murembendo mle na mjuhemji wania ili baje mahkama waje likoli baje msomo baje ubesa ufu wa maisha na ukweli ni wa Komori shamtido ishila wandu wa Faransa bawanu wa chwai wandu wa jampwane milu wampwani ezitwa wampwani ne mihono mtsanza mfanye ndongo ichotso kamdolilo wa Faransa no paro wa Faransa wazi wadaya hatu wakana kutukufuna ujamalifu kwa jaka ule wa mri ya Faransa wa wakaulima wakauloa demane Komori akano besa ufu wa maisha makati ya weu haukahalerika wakati wa weu wakati wa utukufu wakati wa ujamalifu wakati wa sheo abasaka si wakati wa umezi na wakati wa utsovu na wakati wa usongefu hau wakati wa umezi tena umezi ye mtukufu de umeyo ye mtukufu de ufanyo kwa sadatani ulole shibote mtukufu kati mtukufu hafu hale haziwa watukufu wakadu wadaya hatu wakaulima wakana ziunga wakaulima wakana ziunga za soja marunda za jalavani za heni bado kwenye tukufu ni jamalifu wakana nrovi zikame makontrike wakabarongoze remore mkoko jumu mhanda juu shuwa lwa raha wachwai heni mre mchwayane mwananya mazidani wazidani yo wandu ontipia na nrabo shihu na majana matano no jusezi kwa hiyo wadungu wa juhu wao ndiyo nrabo kalizi uchwai liza juma siwani yebo ngeabo kwezi bwa tukufu ni wanajamu wa kweli wanzawe Komorio wanzoe miji wanzoe miraya wanzoe regio mbabiti ntiabaki hiyo ikanga mwanzoe nsiyo badilihe na mjuhe mwadi soli mara nzenda haba mrenso shishilashe dhihaka kamna ujwa henda bebo ni ramwe jafa kwezi watukufu kamna ujwa ufanya mkata majuara mweje pasue majuai uwajoko uwanie Komori wa hiyo tanyi mlo Komoro mwiyenshi yo 24/24 mtsona banu bopulia itotsinde Komori hiyo mtikubale mna isahani wa mboko Komori hanambulwa harendwa marenzi na mumhose mwarange tanyi mdongar mke magardia shamda za mkanzinga mtsanga uhenu sikumrebala hinreje paswala funda banga manze Komori banu hanze Komori ndo ngwindi lushilashe takashilo hiyo ebo ngabo kwezi elections jokoja 2024 amtsojo mambiani yo amwe parte hangu ne domaine hangu amtsombo kaya njajo paro henda amtsombo kaya mwendo ndale demokrasia handa hubi amwe Komori monse mbili hizo botindazi za ndongo hindi za milioni na milioni za tawo na bakatsa ba majira hano katuna mnanzia wa kweli rabira katsa ba majira hano katsa ta maroko tsokaona ze milioni jukala zangamizo wabo kado zangamizo wa bure na buka ruka kamtsona Muhammad deside mambo kaibo se bor sari mnika maragaza milioni hizo marifanya mbama jira tsohuno au matamba majira tsona yoreda shanga mjom de sinema dai njemda de sinema hau halalisha umra la hito hatu hau halalisha shedhi haka sur plan international bao walo Faransa wamboma politician wanrabo ngwajo mdade ni sinema tsena uka ngarendao ze dana fahamino wadunga kwa mtandao ni sinema hao nsipia wao wahalalisha sambiara la hitwa wahalalisha hao nsipia Dr. Salami yara la hitwa heni mtukufu mjamalifu wa hensiyo ya kauyanza mbabintinti hakuwa ndopia goja kamilia wando kartsamba kwa wanru watukufu wa jamalifu kagoja paro ndambi non le question n'est pas là shawo wandu wanzensi yo beshembabi woti nemandu wa hensi yo ti Dr. Salami na sambi ngamono magawa wajua mwezi rezo hizo sambi ola nui muhu wa hensi tafadhali mrente sinema bema andui wahuze sharafasha hensi wahuza hensi wahuza heni barongo wahuzeni paka warendensi wongo yongo avoma kotingo ma ministre ngo heni barongo muposto nje mango niyo heni conference nje mango yiho
ngwatsingo unaze venza hao na unaze konyakiza hao mdadani sinema hanyotsi pia vanu mdaze mdore male kotsi no boshale bwe sambi harendensi yondahu na indahu na Dr. Salami heni mnejano ujo kana mbadinyi teka jambange parfait ngamtsungo hanzara la hitswa yaredwa marensi vanyu mdore makotsi mdole na ngari joka ufanya ngamjuka ufanyaje ikazumbe mwanaho ujo kufanya kuno paro timu ya imanira oja wa jenzeze mali nyezo wajo janziza ujajo anza mrulo inosa yafungwa babire mascarade ya justice ujajo zanza boju hoani udemandeze kweli yebo ngabo kwezo batukufu yo amjodo moshelizizani les filles jo la head is election jo 2024 nono wa choi rowalo faransa rowalo komor wala nzokanzaje ke makandida na majao ngwa mredao ni cinema ekae peuple ngyo digne et peuple ngwanzo wala muhe wasa wala muhamba biwa jaso les virus hamba élection lazi zilonda wongwa jamba on n'a pas besoin des élections on s'en fout complètement namrenge mtirenge izo kazi no badile meshatu tsoka oyonzi wala karno hafili hanizo karno wanamanya karno jarodwa sinema hizo karitsuzi tsaha na mtsobale makeso mwanezanyu mwane mwaya jazesho manzao mfanyezo manzao karzuzanza shanga mjoja mrado wa sinema banyumkubali mdomana na X na Y mrado wa sinema yomkensi yabo mrumwe matso eshanyushi hemaji haukau waruma wahanyu wakolazimu wake waruma wakweli mwa waruma wa mradaoni marensi wa mradaoni watwana na uviole heni bandogo hiviole banyumda za mkansi nga mremwe koti changa mjambe ya duimu wa hensinu wakarajali miadu wangu hensi yo tiparo rero hindi tiparo votiwa tiparo ka director tiparo ka mrado hindi ebo ngabo kwezi watukufu na mtokansi hapo da Mwenyezi Mungu kujobe malaika kujobe Jibril kujobe hondo watsipia madoka tu akawane kodo ya Badr wasihe waje wabadili wa hono mema president malaika wano mema minister malaika walekeze komori hiyo nanga Mwenyezi jiru ama zenti za hanyu ama zenti zilo majirani hanyu ama Seychelles na Maldives na wano na Maurice ma citoyen digne de son nom wandu maranya wanza wensi hao kwa kubala wafanya majimaji wajo ujuha waholele majankuli wanyalie waruma wahamba na mwenzani danyi wapuza maji wanyunga mtungo jodo kubali wandu wajado vazo akaki wajado mrani nkode na umdani maransi wanu mdaze mkenti mdaze mdono wanawahanyu wakweli wasoma ulona ankli wana maransi na Mwenyezi Mungu atukuza ilmu ulona ilmu tile ulizo babu nezenkalizi shayo ilmu ya kweli ya isoma ya juwa hizo afanyao ulono pezo amatsomle ya deziwa rada marensi ya jusu mahatsa NCS huziwa irendwa hindu tsohiru alafa pretida zerdo rido tsanga harmashedi hakaisho rorero sinema hiyo ba wache wajatse Faransa watatse Faransa odamba panuti danfize hakizao oi tidamfize hakizao oi nyembo danfi hakilaje sa komori na mse komori mtija mtsatsa Faransa mdore dando sinema mwele mafungwa pia mjima hamzima katukubalika kweli ngamfanyo sacrifice shanga mwanzo mwele mbeboni kamtwanza mfenyo ntipi heni mdulo Faransa wanzo komori na se komori ende wani mtija mkati Faransa mbanga mwanzo mwene komori ba u enyubuke lokazo wa Faransa o mro wevuzwa komori mwe pahiru ni kampahiru gelazimu heni mwana wanzo komori hokweli yatsireho tsinza bia se komori yende ambo kanga mwano na nifungwa nsifungwa danga mjokati na hoda mbebo nirane jafa komori mwanzo nibadilie sina uparuamini wala nikubali mru wanzo komori ya jakanti Faransa ya jireda opoza wa Komori opoza wa azali aringe Faransa ge Marekani shakatatu mdu wa Komori yendele ya urungwani mnafu tija banyu mlo Komori na moneseka kweli nga mtuki wao haukweli nezijiro Komori nga mwanzo da saufu maisha na ndini na maji nga mwanzo mwenje nga mwanzo likoli ani msomo nga mwanzo mnono na lapitali kamtsuhanza mahakama ya Ndrabo izonga mjuju hamtende watu wandu wa diaspora jere mdunga nilingoni haukeblo mdo nido ubo ranze ule ubo haukweli wede utende hashemeze nkodo paturi ruasiyo ribala pasma rijarudo mwangalia shaika hadaza ya abo kidirien consent wangu tsango tina ujanife hai tino parofa hai tino parofa hamndu bokamu monero ankode ye dihwa ye neneda zere makoti banguni ke hulendo shemeza anafa prenda bale uremwaze nkodeka turongo wakishangu dazo atakama njeni mwani ngo nanoza bari natsofa taramwenza ewe hindi ndezao wenga unaroko hindi ndezao bawo tsi bichabo unani
donc yo desajirika ewe hindri kwe kozonda mishatsindawe ende sahonlawe ebo ngabo nyimlo Faransa na mhafili hene meshanyu mjokipene meshanyu mretse datani no choi wa lokomori na mjokipene meshanyu eke hakinga do na hiyo haki hanyu mjuhemu ibadili eke meshanga ndo na hiyo meshanyu na mjomja badili ikakabatsi mwenje yunishwanda we shatulo Faransa juha uwane no mwenje uje ikanga una parendi odo biro henu siku juha wambo kaya nswaze parenu ekomsomo ngo muiye mwanaho ndo likola mwe msomo ambo komsomo ngo muiye juha badili wele ranya walazimu juhu changer badize ndo hizo sati mdumba jino lo Faransa lo Faransa na j'occupe de meshahe lo Faransa e mwana hende likoli ya some ya ndemberu yele ya libeze facture zahe yo ne mzamlazimu yo jo koza nzijiro komoro njamba ati koza hajwa hazamba ukanga mkoza ndo kozijiro komoro sha lazima ziba jinde lo komoro sha tindami nujwa humona ukanga ukozo timuna shungo timtsangia timungia mna hindu shejo ko wanemba na hakweli ndai sha tindami shamwe jamwe badini maboke mbwana ngela zimwe zingarano wala mu diaspora walo komoro da zakatsa mwema emarengwe amwe marengwe wadora le domino no romraha no redano cinema no kansa amaze vese union wanzawerwa mapesa wanzawerwa mberu wale werwa maji hata basanga mjona walo Faransa wadorenga mabido wetamaji webezaro mwa komor safari webeza komor safari no beza amaze meli wadobe hamaji komor bari komor kabati maji komori kabati nazi ndo walo Faransa wale hula nazi wetama glacier wezi ha komori bari komori kabati nazi yo tabia hindi komori kabati ambulance ma Amerika sio ambulance ndo neme diaspora wa ambulance webe ha komori bari komori kabati ambulance komori kabati mahakama dorenga mahakama rehula mahakama retarumwa meli reibe ha komori kari honga mahakama kamna uparo badilize ngo hizo ya lazima zibadilinde mlo komori ye ugo ye uyanshiza ngo hizo na mtafadhali mretse ushirashe vihaka horansi mretse datani mretse dingohi danyi mtsongeza we komori yo itopangalo diaspora ngamshishira we vihaka wa lokomori wadaza wakansi dangu anzoerwa mapesa wa mwana nyunyi obwabwa hanyo wadora bendu hila no shishirashe vihaka wa Faransa walifanya manifestation shaongwa waro watifungwa watirongwa kulabu watifenja no wawe mapoliticien waone shedi yakesho washirenga ro Faransa ro komori opposition bokonge tsingo pangwa idoro mpira mreda ni machololo noro mpira no mreda ni malaba no mreda ni cinema wanomdasa mkubalinga mwanzo mreda cinema mika bati jonreda cinema hata mzima ebo ngabo mwanzo mreda cinema ngamreda cinema mtafadhali mrenzi hodola kabati maji la ilaha illallah kabati mwenje la ilaha illallah kabati likoli la ilaha illallah zenzaze menye la ilaha illallah ejo ko zidailando danyi diaspora no namrilawe wene ulo mroni ubo juhozi dadadili wewe ulo komori dawe utijue mi ujuha muka komori heni tasi mujua sizo kama wenzangu hazini muone mashababi wao wajuha wa cancer maze pass public heni mwanzo hapa 1000 francs wala mwanzo hapa 500 kwa tujuha wenda walima kwa tujuha wenda waloa wabeya harmaze kuli wazikansi walekeza yeba haringe hea ukatujua warandazi mbre wanza watakili rilawe rete cinema rilabo karajali na uvu inabao jalousie kwa tsanza one karajali bala gari jisao katsanza karajali bange na mrumshe ujisao ndo shajisao katsanza na karajali bange na 10000 hai bali zinga jelo binguni za juba tinti wanati zihuru na minja paro dhulumu mkomori hata ralinsanu nja paro dhulumu wa komor nja paro ka directeur nja paro ka mruma wa he komor shamu wanatsunde mali yangu ezevu zangu ni ankila hangu shaola ya hiba ya sankadensi ya rwa ya hitswa itoma ya hensi ya sankade mesha maudu ya hensi wangu jone hamtukufu mjamalifu wangu jone hade bwana mkuba wangu jone hade mtume harimwe marengwe hai yabo ngazube dilije yebo ngeyabo heni yali usana lariye wakomori musule jwayilo laziza na mlibadili wanyi hawanyi wandu wahe diaspora ekakwelinga mwanzo kweli komori badili eke komoringa nzo ibadili ha kweli na mwala we sametre kare hai bokara jawnga nzo retim zangu yafe abunga nzo retim jambangu yafe abunga nzo wedu wanzo komori ngianzo uro haru domeni ya hembo unetso hangalembua nganzo ufikiri hule uone hule ranembo yao parce que komori yo kaumu ya kamili wandu wenji utsangale fami bahi nganzo ufikire maudu ya kweli mabadili ya kweli ya hekomori ni mabadili ya kweli ya hekomori yo nganzo dépasser famille na kange jo kweli ngelazimu uangalie sur le plan général global ya he maisha bora no tukufu ne mabadiliko ya hensi shati famille
chagara nzao leçon de vie heni mri amefamia hen no juho badili hoda honinga boshonge dalime hay kutunera alkumentina hora hatara linsandu tsana hora yapoje ngami made juhende walime ba wadi upangwa wakati mralo unono uhunde rali kume uyehe ujo ukatujo kama dejo ba mihunga mbadilize zifacture zangu zilipo pia wamiche hay yabongo niyengo ngamuyengo emihiri enda shitaki danga muyengo hay wana bantu hanza ngari nzoro lole enda lole dobi mndu mshodo mlala odolala lena ko yetsu kade nawe vanonga mzaliwa nerejuna kansole alalene mbumshawo ya mitsando dawe udami dawe baje kupene mbumshawo unlawe sametrikare ekanga mlole kalola kango lololola ni pare njele maele shauti na bakamu mbosha tarar kume mihindi lawe sametrikare ndalole kango wanzo ke lazimu heni muyarengeze responsabilite zae comme il faut yodo wakati mwana mkomori ya juu tsongezawe ya buhema atsoelewe yarabuwe maisha ufana nendrini yanji ankli dingohi hamadu wadaya hatu wakahali kati ya hali rika wakati wa weu abasaka si wakati wa udu wakati wa uchoi wakati wa nrabo na unafiki na rohombi na jido a gauche à droite na upitsi mwinji na rohombi na mbrilawe sametrikare eke komori myangamiza nga mwihuzao nga mnikoa ndo lisansi wa isankada na mzifa nyimlo komoro nyimlo Faransa wachwai wa mapolitisi walo Faransa na mzuhemse komori kanga mwanzawe komori mrilawe tarejo ufungwa eka mfungwa sihindu koma banyi mapolitisia politisien we yobaki hom Tanzania hadoa na hafungwa hatolo hata zipo anize ide mshinjize fikra mshinjiza hizi yasule malanzonzo zede sheka jata tsamala hurwa jina ndo ngonzo komori ndo tutu kanzo komori na bonga hulene komori juhose komori na wamba politisien komori ngojo kozibadiliji endo mtanzania do waone do wando enda uso mtanzania do waone nao waufunge wapoe manyo nusu wafe yode namna yobadili maisha ili bake masujai komori wajuba kikomori seni suja utoka komori kutojo juharenge avio yarenge melara mbio atawe ariba langonzo yarabye de mafrere ende dargubei ende Faransa ende Maurice ariba nguwano arenguwano no walo komori bonguwano no walo komori nguwano nadu sakomori do one no ruwanzo one nao sakomori do fufezitwa miti politicien tsono paroka politicien shami mwanadi amu midito la he societe mi ujwa hamba fikra mshinji tino paro ka politisha mwe komoriyo tino mtwanza ni paro voti wa mwe komoriyo mtwanza ni paro mujo kamru wa utsanga fikra mujo kamru wa ukama conseiller na mtsango fikra basi shami mtwanza ni paro ka politisha mwe tsiyo ma politicien wajideklara ma politicien na parti politique na waranso uchwai ni batani no randa cinema watsanga wa harme batani hiyo khairi na amani ngamjumbushia roba numlio hanyonse pia obahanumlio karajali hunu almanyi ngamjumbushirani baraka na Mwenyezi Mungu nanike kumuri hatu khatima njema na mwisho mwema na mlala unono.